reka dukore kugwako kiganiro kugwako tugende bakozi ba Remix TV murabizi ko turi abatadekona Kendi 20 man no ariko ndumva ari karavuga sasa na hama wamubonye Kendi karavuga indani twinjire indani mani kirugara no kugara sinzi uje aracha kubona twende basi twingie mpaka ndani mbisi ndiruka Captain the King Meseneza Captain the King tuganire basi tuganire basi kupicha kamera wangu Meseneza kupa wangu Captain oya anga Captain the King reka tuganire basi abantu kweli muzimya basi tuganire kugira uraza kubandanya filime yana iya assalamu alaikum wallahi matura barakatu baracyari Captain 5 kwa 5 ndetse company iracyari Baoba ni 5 kwa 5 ariko tukaba twumva wewe uri umunyarwanda ucanze ni umurundi dusangiye mama yego hajya umuntu yamwinjije mu muziki ni Ndatira Kabanga Vera wovuga yuko ukunda umuziki kandi uko uri muri entertainment mbona nzi ko ntariwe muhangamiye sinzi ko ntamubangamira kubera kuva yaje mu muziki nta kintu narakivuga ariko mpamya ko indirimbo ya mbere yaririmbye ni mu ndirimbo yanjye Inamia Shamba ritinjirwa ariko tukaba tubona mawe yuko mwakoze partizine ariko izindi zikaba zitariko zirabandanya atari amabanga nibisigura yuko hari agafaranga yoba atari yatakurishe kugira umubandanize cinema kuko cinema imaze gutanga ugisigurwa hama ntishobora kubandanya itari kirasigurwa kuko icita karite iki niyo kigeze hanze giciye kuri ku mbuga nkoranyambaga kitakiba beef twabigize ibanga sawa reka arase kubivuga ariko Akesidani ari mu bantu baba bakurisha amafaranga yose kugira filmu yibandanye canke hari akantu yoba gusigara Meka mbivugeho namusiguriye ama episode ane na amafaranga yanyishyuye nta 5 yigeze Wero bakuzi wa Remix TV ndabona mukujeni Remix kuri microphone za Remix TV murabizi ko turi abatadikono twagiye kubazanira umuntu mutari mumenyereye ni umusiguzi w'amafilme mukamuzi kuri Captain the King ariko arabikora neza cyane reka tugende tumutemberera amatuganire tubanaye tubazanira ama exclusive ameze neza urabizi reka dukore kugwako kiganiro kugwako tugende bakuzi wa Remix TV murabizi ko turi abatadikono Kendi 20 man no ariko ndumva ari karavuga sasa na hama wamubonye Kendi karavuga indani twinjire indani mani kirugara no kugara sinzi uje aracha kubona twende basi twingie mpaka ndani mbisi ndiruka Captain the King Meseneza Captain the King tuganire basi tuganire basi kupicha kamera wangu Meseneza kupa wangu Captain oya anga Captain the King reka tuganire basi abantu kweli muzimya basi tuganire kugira ndagusa uraza kubandanya filime yana kuri iminsi kweli batera kavusha aba banatoka wapi cyose nyine cyo fike ni sawa none reka basi turamukanye ni sawa niki kibazo nyana Jennifer ko tuganira nawe aya masaha kweli mu gatondo ka kare mu gushaka amafaranga mu gitondo abaturage nanangiye kubasaka utangiye kwica ibintu wewe reka tuganire zimya basi gatoyito none ugishima by'abaturage ntubyangije kweli ntangiye kurya amafaranga bakozi ba Remix TV murabizi ko turabatete ko nandi basara do umwanya itaba basi telefone ya manchine ya kurindira telefone so wasaka agiye kumariki mwambane gatiniro tubiri basi ariko ndabasuhura bakozi ba Remix TV turabatete ko narinda gatoyito tugira tuganira banayi twazanira
bya bindi nyene mwifuza ubu ni Captain King umuntu ariko arasigura neza amafilime nyago nyindi gukina session ariko arasobanura avyumvise tumusanze mu kazi ariko aganira kuri telefone ari mu kazi murindire gatoyi kabisa ubu niwe bita Captain King kandi n'umustar afise n'indirimbo nyinshi urumva izo ndimo avuga yishakira kanoti wamagabo ariko n'umwana ntakintu kiri bubafeho sorry gira imibana iguhe sana nta kibazo bimeze bite wese bari ngo kujya turavugana ndi kugurana n'abanyamakuru wese gatoya bite byanyu rata ni sawa ubu nihangane ngo ibyuma byanjye kwera akazi kanjye murasi izimya gatoyi basi kugira tuganire mufite amahera se oh yeah yifuza ko tuganira kandi no kumenyekanisha akazi kanjye kumenyekanisha akazi kanjye kuki mutazi nusa 12 kwera twifuza yuko mu mwanya tugusanga mu kazi kugira tubone ubuhinga ukoresha mbe hajyo bintu bitangura gute ubikora gute kunyibuka ko mbikora dusaze no kubimenya none ntwifuza we ubumenyi ufise niwifuza ko bugabanira sawa uri kumwe no kameramani nawe uranga afite mikrofone na machine ushaka kugira ngo mutware ibintu byanyu reka turabiyobora umukoresha ya iboro yire kamera gatera tuganire ngo ndimeze aha ujyara reka dusoge basi tuganire hanze Imana ishimwe basi mbe mvuye aha ngaho tugende yasha ahita kubira undi muntu abanzanye babazanye hano ninde kweri abajije abandangiye uri umustar ni umustar rigurazi master abahari mu kirere n'inyenyeri ziba bakozi wa Remix TV murabizi ko turi abatadekona niyo mpamvu twamaze kumubazanira uyu ni Captain King umustar mu mafilime agiye atandukanye ko ari n'umusobanuzi akabe bikora cyane gose kandi mukamunezerwa n'amajambo yiwe n'ukungene akajuki yiwe mwifuza ko kamenya kuri Remix TV kugira tubandanye tubazanira inkuru ziryoshe Captain King ni sawa Assalamu alaikum hajyo usanzwe uri mwisilamu ashima Imana oya uri mwisilamu Imana ishimwe kubera kino cyihindura Captain King dusanzwe uri kurafata agacupa hajya hano hari mu kazi Captain King tubwire ufise idini yi je nako nsenga mu idini nsenga Imana gusa iyo Mana usenga ariko hari sorry idini nsenga ryanjye ndimo unonanira y'abasilamu nijya abisilamu ego Captain King abayisilamu ntibemerewe kunywa inzoga ariko mbwa Captain King dusanzwe inzoga arayinwa kandi dusanze n'umugenzi wiwe bose bafite amacupa none abarokore ko Yesu yatubiye divayi kira nago bengaga imitobe ibi ni mitobe apana inzoga nyine ko bengaga umutobe katatuye umutobe gatura divayi ariko Captain King tugusanze mu kazi ngaha mu Burundi ariko dusanze uvuga ikinyarwanda Captain King usanze umunyarwanda Yenda vanze ndi munyarwanda ndi murundi ndi ntuye mu isi hajyo umaze imyaka ingahe uri ngaha mu Burundi ni nk'ibiri n'amezi nka 3 kwa urumva wavukiye mu Rwanda ukurira mu Rwanda ariko ubu wibera mu Burundi kubera ikibago mu Burundi mu Burundi ni ndahakunda ni igihugu nkunda cyane igihugu cy'amahoro komte so ndahakunda cyane yego hanyuma kandi karushe kindi gihugu ibindi bihugu wagiye ubamo Captain King atara kabanga turumva yuko baba barabaye mu Rwanda nta kindi gihugu ligera ubamo uturamo kukibamo cyangwa kugitembereramo no kukimaramo nk'iminsi ya gutembera ni byinshi ariko kubamo ntabyo ni kugenda ukamara nk'icyumweru ukatawitahira ko bisanzwe ugiye gusura hajye kazi usanzwe ukora nyene uvuga ati niko kazi kangaburira niko kazi kampuduharage nakaye so akazi nkora akakanya kangaburira no gusigura amasinema ariko ntago byo nkora byonyine kubera abarebye filme bita Mutama Banderas nikinamo maze gukina amafilme agera nko kuri 5 ndi hano mu Bujumbura ikindi kintu nkora nkunda cyane no kuririmba byo ntago mbyinginga ndabikunda cyane mpamya ko mbizi kuruta gusigura ariko gusigura nakazi kubera Mujumbura kuzamuka muziki birakora yego ariko mugabo urabona yuko kuririmbura bikunda cyane Captain King twifuza krikeje kantu twakumenyereho gusigura udukobitire kakani nyene ngo assalamu alaikum dibandanya ko kurako kana ya assalamu alaikum wallahi matura barakatu baracyari Captain 5 kwa 5 ndetse company racyari Baoba ni 5 kwa 5 ya murakoze cyane mwamwumvise ni Captain King igizwe n'yari nyene kandi nanje rankure filme igomba gusoka yitwa Ishamba ry'ibibazo nuko yego filme Ishamba ry'ibibazo ntiyakugoye gukora oya ntago bingora kubera akazi kanje ni ibintu nyine uhoramo buri munsi
gusigura ntabwo ari ikintu byo mu gitondo ngo ugiye kwita ukora, ni ikintu kiba kikurimo indani muri wowe kitahinduka. So ntabwo rero yangora ko ntabwo ari filime ya mbere y'abarundi n'abankoze maze gukora nyinshi z'abarundi. Yego. Okay, usanzwe uraheze kuvuga yuko n'umuziki urawushoboye kandi urawuzi, twifuza agapera ku ndirimbo yiwawe warakoze uri yonyene. Naho muba marakoranye muri timu, ariko hariyo n'undi mukobwa tuko turumva yuko muba muvukana, muba marakoranye indirimbo, ariko muri izo ndirimbo twifuza yuko twomenyamo ni yihe, uwo mukobwa ninde? Kuko twe turabanyarusa twifuza kumenya byose. Umukobwa ni Diva the Best, niko mumuzi, ni sister wanjye. Hajye nyine? Yego. Yo bari byo? Yego. Navyumva runwa rugo biranezereye kubyumva. Ni sister wanjye dufite indirimbo bita Inamia. Yego. Agapera ku iyo ndirimbo. Kandi wowe wararirimbye. Ariko muza mwaje muziki mwaje muri film. Ariko wewe urumva yuko ufise talent zirenze ni nyinshi, uzi umuziki uzi gusigura kuko ibyo byose si bya bose. Ndabishobora. Okay. Ngaya gutinda gusa ntungaye guhela, ndagukosora we gusa ngwi ni muhila, mpora ndi high baby, mpora ndi full, batiri full baby ndakubiza icyuya, ndabandi high sindibuze gutumwanya, kumwana undi menshi nkora post nkurya amafoto, kudukoryo twinshi baby dukora urukundo, mubiri ku wundi baby ntabyo nkangu hanze, nyita romance my lovely queen so be I love you. Iyo ni ndirimbo mwarimbanye na mushike wawe. Akaba ariwe Diva the Best. Diva the Best. Nego. Hajya musanze musange abavyeyi bose. Mama. Kuko igituma nabikubajije ujya mukobwa yasahavuye avuga yuko asanzwe avufisa amamuko yo mu ntara hagati aho bita Imutaho muri Gitega. Ariko tukaba twumva wewe uri umunyarwanda ucanze no mu Burundi. Dusangiye mama. Yego. Hajya umuntu yamwinjije mu muziki ni Ndatarakabanga. Vera wovuga yuko ukunda umuziki kandi ukaba uri muri entertainment. Mbona nzi ko ntawe muhangamiye. Sinzi ko ntamubangamira kubera kuva yaje mu muziki ntabwo ikintu narakivuga, ariko mpamya ko indirimbo ya mbere yaririmbye ni mu ndirimbo yanjye Inamia. So ninjye wamushyizemo andirimbira refle sister nta kiguzi musaba nta abindi bintu biba birenze, ni sister wawe nyine aramubwira ati nkorera. So amaze kujya muri Inamia urumva iyo wageze kuri microphone uba wagutse igeraho rimwe ukahita uryoherwa n'ibyo bintu. Nyuma nibwo yambwira ati bro umaze ko indirimbo zibiri utabizi kumva yaramaze kuko ari nk'iyo yansabye mu mwandikire mwandikiraho amagambo ariko ntabwo yashyizemo yose, ashyiramo utuntu dukeya. Yego. Okay. Urumva yuko uri mu bantu bamusohoye bamweretse intango y'umuziki, akaba yakora ama interview nta musi numwe avuga yuko hari icyo wamufashije. Ntibishobora kuguca intege ukavuga ati nta wundi muntu ushobora gufata umukoboko kugira ndamwereke ko ngira ashobora kwinjira mu muziki, canke nawe ku by'umuziki ubona nyene ari size yo wabona ushobora guhagarika ibi bintu byo kwinterpreta amasinema hanyuma kaja mu bintu byo kuririmba nkuko tuko turabona abandi bari ko baratera imbere ku muziki. Kuba atavuga ko namushyize muri muzika cyangwa se najya muzamuye ko mumya ko nkora promotion iruta ya televiziyo. Simbizi abakoresha amateleviziyo mwese ntimundakarire kuko iyo televiziyo yonge nkoze umuziki wanjye kuri sinema yose sinema ntisaza. Umuziki ntuva ugumaho niyo yashe imyaka 10, ariko kuri televiziyo bashyizeho rimwe bashatse banafuta ko bakeneye indi nshyashya. So kuba we atavuga ibyo bintu ko namushyize mu muziki cyangwa se n'igihe wamuhaye iyo nzira yo kujya mu muziki, nanamukiniye promotion igihe kinini kuri filme zanjye, ntago bintera ikibazo kubera ntago ari wenyine nafashije. Hari benshi na abakesi don narabakinnye nabandi cyane ko we yanampamagaye akambwira ati warakoze. We yaranashimiye. Yego. Ni benshi nyina benshi cyane. Ntago rero we antera ikibazo ngo ntamvuga ni sister wamurakarira. Okay. Ariko biravuga yuko hari sinema wahoze ukora yita Ishamba itinjirwa, ariko tukaba tubona mawe yuko mwakoze partizine ariko izindi zikaba zitariko zirabandanya. Atari amabanga nibisigura yuko hari agafaranga yoba atari yatakurishe kugira umubandanize sinema, kuko sinema imaze gutanga igisigurwa hama ntishobora kubandanya itari kirasigwa kuko cita karite. Iki niyo kigeze hanze giciye kuri ku mbuga nkoranyambaga kita kiba beef.
tukabigize ibanga. Sawa reka arazi kubivuga ariko Akesidani ari mu bantu baba bakurisha amafaranga yose kugira filmu yibandanye canke hari akantu bagusigaranye. Reka mbivugeho namusiguriye ama episode ane. Nta mafaranga yanyishyuye nta natanu yigeze anyishyura kubera ayikoze mbona ari nziza ariko nziko amahera azaboneka nyine akavamo. Ariko iyo nkwandikiye rimwe kabiri nkabona ntago ubasha kunsubiza kandi nzi kuzankenera ndakwihorera. Biri mu bintu biriko birakurakaje biraboneka yuko hari ikintu kizakubabade cyane kubona namujinya mfite kubera none ukoze ntuhembwe. Bambwira akantu umuntu kurakaza ni umuntu ugukorera ikintu nyuma atazaza kongera kugusaba. Rero biragoye kugira ngo usabe wimye. Niba aka kanya ataranyishyuye ntago mbizi niba yarazi ko ndimo ndamukora faveur akafabo ko ntago twaganira. Mwarapatanye ntago twapatanye amahera runaka gusa ugingiribe y'ikintu nkoresha. Babwira niba ari isaha imwe ndagucaya niba abiri aya nibiri munsi y'isaha ubwo nayo ntava. So we rero kumwishyura kumbwira ati mpa mahera hari ukuntu abarango kuri YouTube sinzi kurungura barango umunara ama views ibintu nk'ibyo simbibamo ko sinkunda kubijyaho cyane ngo ayo niye mahera yaba meza yo kugira ngo bakwishyure nyine uhembwe. Urabona yuko YouTube murishe nabazo hava kuzanira umusharawa. So nibera murishe ntago mbizi cyane cyane ko n'ubudi niyatayamaye ntacyo atwaye. Haizigiye kingana gute? Haizi hafa mezi sinkane atatani na niyo atayama n'ubudi sinyakeneye ubuno nanga ndihumbaho adahari n'ubundi abandi babahari na kibazo. Niyo mpamvu nabwika tubigira ibanga ntitugire beef na beef. Oya nta beef. Okay mwabyumvise abakora ibintu ni murihe murumva yuko bishobora kubabaza babandi nyine babe bakorera. Kutwe tugusanze ngaha muri iyi inzu yaguse kandi niniya iboneka kuri kirakogwa cyane. Inzu dusanze utuye mu ni yawe. Aha niyo nkorera nihomba ngo ni wanje. Ni wawe. Ko ndakodesha nako ndagura inzu hano. Ego. Uvuga yuko ari inzu wakose yapani yo. Oya si yanjye bwumbi yo wakodesheje iki ukodesha ikintu ukishyura mu kwezi wakwanye mu gihe ujye ukodesha ni cyawe. Ndayikota nyine ni yabandi ndakota nkabamo ariko hose ninjye mu genyine. None inzu ko mbona ari nini ya cyane ukawiba mu wenyene nta mumfasha ufise ujya. Umufasha? Cyo bituma utambukanye umugore. Bambabarira abantu kubera iyo ndimo ndakora filime ariko nuvuga ngo mfite abagore 5 n'abana 10 muri filime zanjye bandi ko babizi siko ndi n'umutama mfite imyaka 25 70 niko mbikora muri filime uyu barabizi. So akakanya nashizeho imyaka 7 abagore 7 n'abana 12 n'abane bavuye mu 10 so nta mugore mfite bivuga nyine kubera abantu benshi bakunda abastar yego. So iyo ugiye muri iyo mood y'abakunda abastar urumva hano mu Bujumbura gusanganira musiguzu hari ndi umwe. So niba ndi umwe rero niba ugiye muri iyo mood usanga ugiye muri iyo mood gusa abantu bose bakunze wowe ariko bumvise ko ufite abagore. Allo bite imeze gute tuvugana akazi ntago twajya muri bya bindi by'abakunda abastar ya reka ari by'akazi nakazi gusa. Uravuze yuko ngaha mu mujyi wa Bujumbura usanzwe uri gukora uri umwe ntagiye wifuza yuko ushobora guforma nk'abana bibo mu mujyi nabo kugira baze bagutoranya umwuga kuko uravuga ko uri umurundi abarundi bafite umutima wo gukundana no kwitana naho ibyo bintu urabifise plan? Abarundi bafite umutima ndabizi ko bawufite kandi cyane ndanabikunda kuko ngiye kubikurikiza ndeba ko mbayeho kubera abo mbana nabo nsangira nabo niyo usanze aha ngaha mugenzi wanjye nawe ni murundi cyane so kiba cyose nibo hari undi umwe baforoma ariko sindamubona ntago muzi naga njye muforoma so bafite kwitinya muri bo bakumva ko kira kintu kigoye cyane ko ibintu byose ni impano atari impano yawe harije byahita bigorana so abonetse ko mwigisha namwigisha. Nk'agahembo uvuga ati uramusabye kugira nyine bita agashiruka gute wowe utankangaye abifuza gukora nk'uwo muga wawe iyo ugiye kwishyuza umuntu erega ntabwo yaza kubyiga afite akazi. Oya umva agiye kuza yaza kuko nta kazi afite ashaka kugira ngo atabona akazi urumva n'ubundi nta mafaranga afite
amafaranga bamusaba n'undi wamwika amafaranga kandi ntayafite. aha rero noje nande ushobora kunyigisha kuri ahubwo ikintu wakora wamwereka inzira bicamo. We nk'umuntu yagira hagera akavuga ati kingi hano baramfashije akira ko nanjye narigishijwe. Ntago navutse ari ibintu ntago nigeze mvuka nzi Icyongereza, sinavutse mfata mikrofone, ariko nyine ikintu kikurimo n'umuntu yakubonye hanze ahita kiba. Uriya nk'umuziki ni ibintu navukiye, ni ibintu navutse nyine bindimo ni. Uravuze yuko hari abantu bagwigishije atarakabanga nuhe muntu we baraguforomye kugira ubu bandanye ubona yuko wewe uri mu bantu bariko barabikora neza mu gusigura amafilm. Umuntu wanyigishije yanshyize kuri mikrofone agisha uko ibintu bikorwa. Numwe ni magitwa Masterpi. Uwo dusanzwe tumva mu Rwanda. Ni Masterpi barebye filime bita Jumongo. Ni wayisiguye season. Ndanamwubaha cyane. So ariko iyo ugize amahirwe ukajya muri icyo kintu ntago wigira kuri mwarimu wawe gusa. Mwarimu wawe mukuraho ibyo afite, urangiza ukajya no mu bandi ibyo bafite, ukajya kureba uko bakora ibyo bakora, noneho nawe ukahita biremera icyawe mu byo bakora byose kidahari. So ikidahari kunkuye nyabuti kuvuga assalamu alaykum nta muntu mu Rwanda uyikoresha. Ayikoresha atari wewe. 5 kwa 5 narayivuze numva yabaye izina no mu Rwanda hose ayisigaye izina 5 kwa 5 abarundi bo bose ndiyambye ati 5 kwa 5 uri yakoze akantu studio zika 5 kwa 5. Ariko uko kantu 5 kwa 5 gasigura iki kuri wewe? Nuko avugisha ndakwijanje 5 kwa 5 ikintu cyuzuye kidahinduka. Ego tukaba twumvise hari indirimbo twigeze twumva yiwawe iri kiravuga mu masuda atandukanye, indirimbo mu marakuranye n'abati ndagura kana akaje ijya ndirimbo mwayikoranye n'abantu bangana gute kuko numvise yuko ijwi ryawe ningewe uririmba refre n'igitero cya nyuma ni nyine ngiririmbamo cyane ko ni yanjye. Ndari ndi gukora icyo gihe groupe yitwa 5 kwa 5 nshanye nyigira groupe nyine 5 kwa 5 ariko nyuma umwara dutenguha ko ari producer, so adutengushye impita mbihagarika. Mbona n'ubundi ndi ngiye nyine nabikora kuruta uko naba mfite abantu mbahetsa, ariko washyize ku mugongo wawe urimo urabafasha mu nyuma bo bari kwica ibintu numva biba bigoye. Ariko uri wenyine uhita ukora iby'umwanzuro kuri mu mutwe wiruka. Ijya style turiko turabona ni style menga irikiza ku muziki turiko turabona uri kuraduga cyane nga mu Burundi. Hari umuziki wa Wiz Designer, ijya style yawe hajya wewe na Wiz Designer nuhe yayitanguye? Reka bivuge gutya, Wiz Designer ntagire angiraho ikibazo kubera ntago sinzi ko yumvise indirimbo yanjye ngo mvuge ngo yaranyiganye. Oya, kubera jewe natangiye umuziki muri 2011. Wiz Designer utangiye vuba. Nejo bundi uretse ko njye nabikoraga nk'ibikira. Kandi ubwo mu gutangira gukora umuziki n'ubundi njye naririmbaga muri ya style jewe ndirimba dancehall. Sibyo Wiz we mwumvise ku ndirimbo bita Morning nanabikunze cyane ku buryo ndirimbo ndi gukina cyane kuri filime zanjye n'ivi. Urayikunda kubera ko iririmbye neza ndabikunda. Okay, nyamba ukunda kuyumviriza urakunda kwikina cyane nkuko mufatiriye urabona ko muri style imwe icyo nirijya nyene twifuza yuko uvuga kantu gato muri rya ndirimbo kugira kubone yuko uri mukurikizi wiwe. Urashaka kuba umufani kandi umunamukunda kuko bivanye no kungera uvuga urayikina. Ndayikina ariko sinkunda kuririmba cyane. Gerageza basakana. Ni morning tu. Good morning. Good morning. Girl, I want to wish you good morning. Morning. Yeah, Muhammad kumubona ni VJ King Kauti ni 5 kwa 5. Ni izina riko ridabice bigacika mu gusigura amafilime mukamumuzi cyane asigura amafilime akabaje naho kumugiho w'umuziki. Ijya ndirimbo dushobora kuduha agapera kugiye ndirimbo mwari biravuga ko ari 5 kwa 5 kugira bakumenye bavuge ati wa mutipe ashoboye byose. Niriya Levango Chugusa yo my baby Sunguza yo my sweet Mubyine Tichaza mule volume Mubyine neza nje Ndagura kantu Simbuka namwe batipe Katika namwe babire Mubyine Tichaza mule volume Mubyine neza nje Ndagura kantu. Okay, kariya kantu twasanze uri kurafyonda cyane muri bijya bintu ukora byo gusigura amafilme kajya kantu gakoze mu buhinga bumeze gute? Biriya bayita switch. Switch. Ego.
itandukanya amajwi ya filime ijwi rya filime ijwi ryanjye ndi kuvuga urumva kumixinga amajwi ya cinema n'ijwi ry'umuntu kandi ni switch ubuhinga bwawe ntabwo nabikubwira ko ni tombora kajya kantu wakanyegeje hasi ko tukakamera wabyankigiki kariya niko kazi kariya ugatanze byose byaba biranga kariya niko kazi ko microphone hano hose wayibona mixer wayibona machine wayibona amabafu y'amampuri kira kitu wakibona ariko kariya konyine karagoye kukashaka ukabona ni paka ngiye hungereho kagukorera kajya nk'umuntu yoza kukakugurira ukakugurira ngahe bayana bakagura ntangurishije akazi ariko urashobora kuvuga ati nokora ubundi kugira babugurishe ubushire ku isoko babugure kuko ni nakantu ushobora gusora wenyene nga mu Burundi aho bitandukaniye ntago abasobanuzi twese dukoresha amaswitch amwe aratandukanye ari mu bwoko bubiri so iriya yanjye nkoresha tuyikoresha turi babiri mu Rwanda gusa yewe nonyigishije master abandi bose bafite indi switch bakoresha itari itandukanye n'iriya mbega iri rembere se yayo so Cheso sinazikora ni bisanzwe ariko ntago nayigurisha okay reka tugushimire kubona wadushyikirije umwanya bwa nikumbwira ngo fata ubwonko bwawe n'umunwa ubitange ibyo kuntu ubwo filime zose zaba zipfuye ariko urashobora gukora iyindi ukabandanya ubikorera akazi je nkabandanyije nkora akazi nagahaye abandi isoko ryanjye jya barigiye ariko mugabo woritanga kugira ugwize abazogusigarira noneho nuwo uri kuravuga ko ufite imyaka 70 ninga igihe nzaba ndi gusaza hano uzaba ari kuvuka ndabizi wayitwa ndi so ndi king ashaka kuza ari Prince Zawa reka tugushimire ko nawadutize umwanya tugusanze mu kazi reka nanjye mbashimire cyane mwakoze ku mwanya wanyu no kuza kunsura nubwo mwantunguye ayo namande y'amazi yera amazi yera namagi amazi yera nyine agi nyine muri Tanganyika meupa nyiranda amazi yera okay akajambo kamubwira Elimix TV so abakunzi ba Elimix TV ibyo mukora mukore subscribe abakunda Vijiki Kabutindi 5x5 mukore subscribe kuri Elimix TV ubu kuva baje uyu munsi nejo bazaza ariko babwire ubutaha nibazaze bantunguye baje baniguza ambwira ati King yambara neza baje basanga nambaye nabi mumbabarira bakozi ba Elimix TV urabona nahavuga ati niyambaye ariko mugabo ari swaga umuntu ameze fresh murabona ko iri dinete rero waje nifuza kwanza kantu kamwe idinete wambaye hajya wari gusangaye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amahoro bana muri mwebwe arase kuyavuga bakozi ba Elimix TV mwakoze kubana natwe reka twashimire bana mumaze kugira subscribe namwe muri mwiteze kuyikora turazi tubategura ibiganiro byinshi kandi biryoshe muzoyikora turizera yuko muri abatadekona namwe mutazotudekonera kubana muri iruhande yacu ciao ciao